إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Mengambil yasin Allah subhanahu wa ta'ala arsalallahu azza wa jalla ar-rusula wa anzala al-kutuba min ajli la ilaha illallah. Mengambil yasin Allah subhanahu wa ta'ala niyaog sin Allah subhanahu wa ta'ala ingka kitab-kitaban tiara niya ingka rasul-rasulan amaksud sing kalima la ilaha illallah. Farmasin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Farmasin Allah subhanahu wa ta'ala wairon deng ha mga piara niya karasulan nakauna ring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wat malaingkan dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala pianaukan niya wahi sinwairu untuk mapatut pagtagi-ipunan amunain Allah subhanahu wa ta'ala pianaukan niya wahi sin kalima la ilaha illallah wa ana fa'budun long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iroon long na mapatut pagtagi-ipunan buat malengkan isa-isa rasin Allah subhanahu wa ta'ala asawa biyadto pagtagi-ipun ninyo in Allah subhanahu wa ta'ala. In kalima la ilaha illallah mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala hiya al-urwatul wuthqa siya na in lubid sa hugot-hugot lubid sa tugas-tugas. Man tamassaka biha najah, aflaha wa najah, wa man takhallafa anha wa tarakaha ghariq. Isiyusin gimayunggong kanya ini, dan di hababosin dunya, taan tutuod magparuntungan na siya, dan di hababosin dunya dagpakpadlaw akhirat. Na isiyusab intanay kuri hakalima la ilaha illallah, biyutawanan niya mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala taan tutuod malumos na siya din di hababaw sin dunya dagpak faadlaw akhirat. Mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala wa bihadihil kalima tu'samud dima wal amwal asawab sin kalima la ilaha illallah maparihala indugo sin hambu ukmano siya di makadjari hiasag salta maparihala impangalta niya. Farman si Rasul sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Naraka kulong na sin Allah subhanahu wa ta'ala apaatubangan ni manusia sehingga subay sila mamung sin kalima la ilaha illallah subay sila sumaksi sin kalima la ilaha illallah. Faida qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Nabang sila si maksi na gimayunggong na miyagad na kalima la ilaha illallah maparihala na impangalta nila iban sinduko nila illa bihaqqiha buat malengkan bang hakapatutan wa hisabuhum ala Allah iban in paghisabkan nila na inyaturidto na hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kalima la ilaha illallah siya impanag na ang rukun sinakam Islam wa alayhi tubna baqiyatu at-ta'at wal qurubat wal ibadat wa hatta baqiyatu arkanil Islam da hindi tumindog in katan karukun-rukun man sinakam Islam doon tumindog hapanag na ang rukun amuna in pagsaksi sing kalima la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangkimangi in kalima la ilaha illallah tan tutud kumangi
in amin nakakapir rukun sin akam Islam iban kumangi ingkatan ibadat sin hambuk manusia. Dan si Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan hadits Ibn Umar radhiyallahu anhuma bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tindog sin Allah subhanahu wa ta'ala in agam Islam dan di halima parakala. Muna-muna niya amuna impagsaksi sin kalima la ilaha illallah iban si Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa sawmi Ramadan. Salta amuna inikarwa rukun sinakam Islam amuna magpatindog sin sambahayang 5 waktu. Maghaji, magzakat, iban magpuasa habulan si Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Salta mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala in kalima la ilaha illallah isiyo si makapamungkan niya biyunan niya halong pangatayan niya makasud siya palang si sulga. Sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi dakhala al-jannah. Isiyo lang niya makapamung sin kalima la ilaha illallah biyunan niya halong pangatayan niya aruwayng riwayat khalisan lillah bimana mukhlis siya pa Allah subhanahu wa ta'ala dakhala al-jannah makasud siya palam sa sulga. Bal man qala man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Isusim manusia in kaaunan sin kahinapos ang piyamung niya amo na yung kalima la ilaha illallah makasud siya palam sa sulga. Sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Isyusyuin kaya aunan sin kahinapusan kaptangan niya rin di hababaw sin dunya ang pasiyamyatay makasud siya palam si sulga. Hada min hadithi Mu'adh radiyallahu anhu fi sahih Abi Dawud. Amit yung kalagbuan sin kalima la ilaha illallah mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa in pangasubura hindi akullu man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kataan ba sin makapamung sin kalima la ilaha illallah makasud sila palam sin sulga manuituyan at tawaong mga manu siya magpamung sin kalima la ilaha illallah di sila makasud palam sin sulga. Nasabbuti Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala akitab niya Ma'arijul Qabul qila lil Hasan al-Basri anna nasan yaquluna man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Nasabbuti Hafidh Al-Hakami rahimahullah kitab niya Ma'arijul Qabul awmiyat tu mga manu siya kan Hasan al-Basri laong nila ya Hasan al-Basri ang bukli nga mga alim ya Hasan inna nasan bunatudlong na mga manu siya yakulun namumung man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Isyusyulong niya in makapamung sin kalima la ilaha illallah makasud palam sin sulga. Unin jawab bi al-Hasan al-Basri rahimahullah laong niya man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa fardaha dakhala al-jannah. Ulong niya isim makapamung sin kalima la ilaha illallah tiyunay ning kapatut sin la ilaha illallah iban kawajiban niya amuyat tulong na makasud palam si sulga. Langhi Wahab ibn Munabbih rahimahullahu ta'ala liman sa'alahu naso po siya long na ya alim ukaw long na hambuk alim alaysa miftahul jannati la ilaha illallah bukong kalong niya inkunsi sin sulga amunin kalima la ilaha illallah. Unin jawab niya mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala laong niya bala walakin ma min miftahin illa lahu asnan. Unlong niya bunato din kunsi sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna in kalima la ilaha illallah.
Sana subaitan nyo tumtumon, ingaton, wayroon kunsi, buat malaingkan taga ipon siya, taga gangat siya. Fa'in atayta bimiftahin, lahu asnan, putihalak. Nabang kaulong na nagdara, pasulra, singkunsi, taga ipon, taga gangat, ukapon kay minsulra. Wa illa lam yuftah lak. Papiling kunsi mo yan. La ilaha illallah. Wayroon ipon niya, wayroon gangat niya, na di daw kapon kay minsulra. Walidhalika qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sabi tulong Ibn Qayyim mga milya sinallahu subhanahu wa ta'ala, hakitab niya hadil arwah ila biladil afrah. Laong niya, walaqad ja'alallahu likulli matlubin miftaha yuftahu bihi. Bunato udlong niya, hinangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ingkatan kalalagihan kakukunahan, hinangan niya kunsi. Amin maukab siya sing kunsi yaon. Faja'ala miftah as-salati at-tahara. In kunsi hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asupaya matay may sambayang sinamambok mano siya, subay siya magtahara, maglano. Subay siya mag-ail na. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, miftahus salati at-tuhur. Biya na sinsabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kunsi sambahayang amo na impagsudsi. Wa miftahul haji al-ihram. In kunsi simpaghaji asupaya tay maun sinallahu subhanahu wa ta'ala, amo na impag-ihram. Wa miftahul birri as-sidq. In kunsi sinhinang karayawan, amo na insubaitan nyo sa bunalon. Wa miftahul jannati at-tawhid. Ibanin kunsi sinsulga ilong Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, amo na long na impanawhid fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Sabi at mga mulya sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagkaingkatan kunsi, magkalagihan siya ipon, subay tagagangat, subay taga ipon, hasupay, kapangukab silawang yan, nabihat to rin kalima la ilaha illallah. Nasupaya, liyakuna al-muslimu, mu'minan mustaqina, asupayan hambuk muslim, mabunalim pag-iman niya, fa Allah subhanahu wa ta'ala, mabunalim pagpamung na sing kalima la ilaha illallah, subaitan nyo ingaton bang unin ipon, uning gangat sing kalima la ilaha illallah. Supaya kapangukabtan nyo sinsulga. Ayaw na kita nyo magkakad mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Akay manan mano siya, imi iyan, atawakan imiyan. Bisan sa kalong na di na magsambahayang, bisan kaw di na magpuasa, bangkaulong na namamung na sing kalima la ilaha illallah, ini ikaw yan tausulga. Ini at tunakulo la. Bukun niya tubunal mga milya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sa mabing kalima la ilaha illallah, magkalagihan siya surut, magkalagihan siya ipon, magkalagihan siya gangat, asupaya ikapangukab si sulra sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amoy ni iningatun tanyo harumi ni biidnillahi azza wa jal. Imuna muna ipon, si la ilaha illallah, diabot si mga ulama, imuna niya al-ilmu bil muradi minha. Subaitan nyo ingatun, imaan na imaksud sing kalima la ilaha illallah. Law si mga ulama, rahimahumullahu ta'ala, in kalima la ilaha illallah laha ruknan. In kalima la ilaha illallah nagdara siya dua rukun. Imuna rukun niya amuna in nafi, ini karuan niya amuna in ithbat. Unima na sin nafi, ima na sin nafi, subaitan nyo ingatun sining katampiag tutuhanan. Dugaing din nga Allah subhanahu wa ta'ala, in sila yato kata ang batil, wayrong kasabunalan niya. Imana sinapi, bunalon tanyo, din imapatot pagtag-ipunan, haka sa bunalan, isa-isa ra sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Sabi at mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imana sin kalima la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Wayroon mapatut pagtag-ipunan, pagtunayan ibadat, buat malengkan isa-isa rasin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo at tuim muna ipon niya. Mangkita mabaya huminang ibadat, subay tahitukbal fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mangkita mabaya mangindua, ay nakaw matupakabudburan, ay nakaw matupakakubul-kubulan, direct nakaw fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab siara isa-isa, ima patut pagtukbalan sin uno-uno ibadat. Ini karuan niya mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadi patamasabot. Lam sin Allah subhanahu wa ta'ala lam sin Quran. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhambik. Ingat talong niya o Muhammad. Timbun na tuod. Wayroon tuhan mapatut pagtag-ipon ang buat malengkan isa-isa rasin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban pagtawbat tawdeng hadusama. Ini karuan niya mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yaqin, al-munafi lisyak. Ini karuan surut niya, atawakan ipon niya, amuna in yakin, bunalun tanyo 101%, halong pangatayan tanyo, imma na sing kalima la ilaha illallah. Sinwayro untuod mapatut pagtag-ipunan. Impiagtatag-ipunan ni Nikatan, piagtag-ipunan sin Nasara, piagtag-ipunan sin Majusi, piagtag-ipunan sin Yahud, piagtag-ipunan sin kaibanan agamain, ini kata batin. Bunalon tanyo at walang pangatayan tanyo. Haway ruon pagduarwa, bisan tityo. Akan na, lausin Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih, thumma lam yartabu, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Nasyon Allah subhanahu wa ta'ala. Unatun, imanga sila nag-iiman matan fa Allah subhanahu wa ta'ala, amunay nag-iiman kanya. Nag-iiman pa rasul niya, thumma lam yartabu, pag-ubaswayroon nagduwarwaroon na pag-iman. Bisan tityo, di kita nyo makadyan magduwaro. Suwaitan nyo bunalon, 101%. Wajadu bi amwalim, nagluwas lungsad sila harasin Allah. Lamay rin nga pangalta nila. Iban singgin hawabaran nila, ulaika humus sadiqun. Lansin Allah subhanahu wa ta'ala. Sila nayatu immatan nagsabunal fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat ni karwa. Subaywayroon pagduarwatan nyo pag-iman sing kalima la ilaha illallah. Ini katu ipun niya mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Al-qabul al-muqtadi lil-amal. Amo na intay mauntan nyo. Di tan nyo himutingon. Amo impanay mangdahi pa. Amo inhikahin ang tanyo sing kalima kabayaan sing kalima la ilaha illallah. Ini kaupat niya, al-inqiyad, lima dallat alayhi. Amo na hinanguntan nyo na. In kabayaan sing kalima la ilaha illallah. Paragbusuntan nyo na hagin hawabarantan nyo. Al-munafi litark, di tan nyo tinggalan. In kabayaan sing kalima la ilaha illallah. Yung sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Balik kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala, iban surrender kamu matukan niya. Atinya agarin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw nyo tinggali indiakan niya. Si Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Wayroon lang na nag-iiman ng katawarin kanyo. Sahingga in hawa nafsu niya, magad hakabayaan diara si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga siya magad pamando si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kaliman niya mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala, as-sidq,
bima'naha. Bunalun tanyo in ma'na sing kalima la ilaha illallah di tanyo manjari himutingon. Bedi ninantang niya mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa an yaquluha bihaytu yuwati'u qalbuhu lisanahu. Amun hipamung tanyo yung kalima la ilaha illallah, agaran siya sin pangatayan tanyo. Di man jari magsulang inhalong pangatayan iban hakap tangan sinambuk manusia. Bangkaw mamung na sin kalima la ilaha illallah, suway miya magad in pangatayan mabukon sa si hadila. Nang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar. Wahirun din nga mga manusia namung sing kalima la ilaha illallah iba si Rasul sallallahu alaihi wasallam ipon ni ibandaak niya sidqan min qalbihi biyunnal ni halong pangatayan niya. Ubos niya piyamong biyunnal niya halong pangatayan niya illa harramahu Allahu 'alan nar. Buat malaingkan haramun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala hanalka. Atin niya di siya pasurun falam sinalka. Naung Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, وَالتَّصْدِيقُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَقْتَضِي الْإِذْعَانَ وَالْإِقْرَارَ بِحُقُوقِهَا الَّتِي شَرَائِعُ الْإِسْلَامِ. Yung pagpamunglong na sing kalima la ilaha illallah, aming pagsabon na sing kalima la ilaha illallah, mangdahi siya, papaghinang sing kabayaan sing la ilaha illallah, ibang papag-ikrar, bima na pagtayon sing kalima la ilaha illallah bihukukiha paragbuson min hak niya kapatut niya amo na impaghinang sing kasyaraan sinakam Islam. Lang Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, man qala la ilaha illallah bilisani thumma ata'a asyaitana wa hawahu fi ma'siyatillah faqad kadzdzaba fi'luhu qawlahu. Siyusulong ni mamung sing kalima la ilaha illallah. Piyamung niya sindila niya. Sumagawa in iagad niya amuray syaitan iban hawa nafsu niya. Apag maksiat fa Allah subhanahu wa ta'ala faqad kadzdzaba fi'luhu qawlahu. Tantutud himuting na sing kakahinang niya ingkap tangan niya piyamung niya. Ini kaunong mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na in pag-ikhlas apagpamung sing kalima la ilaha illallah. Amo na in lanuan tanyo yung katan amal ibadat ting hakatan pagsakuto fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bian yakuna mukhlisan la yuridu bidhalika riyaan wala sum'ah. So ikaw mag-ikhlas fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ikaw naghinang sin ibadat tiyaw na karna sin pagpakita-kita hapiapan jari sin Allah ataw akan pagparungog-dungog kan nila. Sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahud-din hunafa. Way kitan nyo narak sin Allah subhanahu wa ta'ala magtagipon kanya, buat malengkan subay kitan nyo nag-iikhlas, timatay kudeng hapagsakuto fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kapito niya, hikapitu ipon gangat sing kalima la ilaha illallah asupaya sa ikapangunsi sinsul nga al-mahabbatu li hadhihi al-kalimah. Suwaitan nyo lasahun in kalima la ilaha illallah. Wa maktadathu wa dallat alayhi kataan sing kabayaan niya lasahun tanyo. Lasahun tanyo namumungkan niya. Lasahun tanyo malasakan niya. Lasauntan nyo im mga tao, mga ulama nakahati sing kalima la ilaha illallah iban himihinang sing kabayaan niya. Wa kadhalika nubghidu ma naqadha dhalik. Subaitan nyo kabungsihan kadugalan ingkatan makakangi sing kalima la ilaha illallah. Ang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, thalathum man kunna fihi wajada halawatal iman. Auntu para kala, bangyan din doon yan hamano siya hambuk muslim, kana naman yan lanab si pag-iman. Muna-muna niya, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma.
subay in Allah subhanahu wa ta'ala iban si Rasul niya, labin lasan niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibang para Rasul niya, labi ring hakatan. Ikaruan niya, wa an yuhibbal mar'a, la yuhibbuhu illa Allah. Amin lumasakitan niyo pahambok manusia, wairuntan niyo siya liyasa, buat maling kanakana sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri, kama yakrahu an yukdhafa fin nar. Iban subay siya maliso na magbalik pagkakufuran, biya siliso niya itulakbo palang mapinar ka jahannam. Manginto para kala iniyan hambok Muslim, tan tutuod mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala, kaya na naman niya na inlanab sin pag-iman, sabab liyasan niya na in Allah subhanahu wa ta'ala. Liyasan niya na in la ilaha illallah. Lang ya Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, i'lam annaka lan tuhibba Allah hatta tuhibba ta'atah. Ingat talong niya, simatan tuod way ikaw lima sa Allah subhanahu wa ta'ala, sahingga subay mula sa hunna ay pagtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ahabba Allah lam yakun indahu shay'un athara min ridah. Isusun lima sa namatan fa Allah subhanahu wa ta'ala, bunato dwayrun na piun niya, buat malingkan amuna in rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa nang sulag uno-uno. Wayro na paunahon niya ring harida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ahabba dunya lam yakun shay'un indahu athara min hawa. Isusu sabi manusia, lima sa naparakala pag dunya, napaunahon niya amuna tuwing piun niya, deng sin paglasan niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Piun niya nin hawa nafsu niya. Wala tatimmu mahabbatullahi illa bittiba'i rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Na di sab majukup mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Impagla sa Allah subhanahu wa ta'ala, buat malingkan, subay kita niyo magad, ha, Rasul sallallahu alaihi wasallam, afamandu si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabing pagsyahadat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya imang jukupi, sin pagsyahadat tanyo pagpamung tanyo sin kalima la ilaha illallah. Di makadjari mamung kadja kita nyo la ilaha illallah, di kita nyo mamung sin Muhammadar Rasulullah. Asawabiat tulong sin mga ulama, limbang ini sin Allah subhanahu wa ta'ala. Impagsaksi pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, papagsaksi fa Allah subhanahu wa ta'ala, bisa ning kiaunan, mataod wajib tanyo saksian, mataod wajib tanyo pag-imanam. Sa lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam muballighun anillahi azza wa jal. Sebab sinin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya magpapasampay kato tanyo dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Asawabiyat tu kurinat syahadatuhu bisyahadati la ilaha illallah. Limbang sin Allah subhanahu wa ta'ala pagsaksikan niya, ibang pagsaksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asawabiyat tu suwaitan nyo rin sab kay nga tanunin maana si Muhammad Rasulullah. Unin maana si syahada Muhammad Rasulullah. Dalaw si mga ulama rahimahumullahu ta'ala. Imana lang na si pagsyahadat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asupaya majukup in pagsyahadat tanyo sin kalima la ilaha illallah, huwal imanu bi anna Allah ta'ala arsalahu ila thakalaini qaffah. Siya na in pag-iman, siya na in pangahakad, pamarat saya, simbon na tuod, in Allah subhanahu wa ta'ala, piyara niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam pabangsa mano sa ibang pabangsa jin katantan nila to. Rasul siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an nusaddiqahu bima akhbar. Iban subaitan nyo kahagarun ingkatan simbiyata sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sibo daabutan sin akkaltan ni iban sin diabutan. Wa an nuti'ahu bima amar. Demikian kahagaruntan nyo siya. Hakatan sin diakan niya. Wa an la na'budallaha illa bima syara'. Iban subay kita nyo di magtag-ipon fa Allah subhanahu wa ta'ala,
buat malengkan amuran syara'nya. Maita mga mulya sin Allah subhanahu wa ta'ala, fakullu tariqin masjudin illa ma salakahun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Karena mga mulya sin Allah subhanahu wa ta'ala, ingkatan karandanan niya tutambul. Walang sinsula buat malengkan amuran dan liabayan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah jalla wa ala an yaj'alana min ahli la ilaha illallah al-muqinina al-musaddiqina al-muhibbina laha wa li ahliha ya dzal jalali wal ikram. Murah-murah mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala, nakakawa kita niyo pangajian, pangayuntan niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala, pangman kita niyo bilangon niya ring ha amuin namumungsing kalima la ilaha illallah, nahihinang in kasurut-surutan niya asupaya kita niyo magparuntungan din di hadun niya dagfakfad law akhirat. Murah-murahan di nasadya tumubtob. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.